Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mari pada saat ini kita belajar mengkaji tajwid ya. Kita baca surat Al-Baqarah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, ala ini mad jaiz munfasil 5 harkat panjang. In wajib dengung, didengungkan 3 harkat. In, kemudian hum ini jelas dan terang, izhar syafawi, mimnya jelas dan terang. Mufsidun, hamas ya, berhembus. Kemudian ada hukum rakhawah, mengalir jangan putus antara muf dengan si. Du matabi'i, la matabi'i, kil idgham bila gunah, masuk dengan tidak dengung. Walakin la yash'urun. Kita ulang ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat berikutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kita ulang. Walakin la ya'lamun. Nah, ini dengan bila gunah tidak boleh dengung. Killa. Kita lanjutkan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya, wakaf aja, wakaf jaiz. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kita lanjutkan ayat yang nomor 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Demikianlah bacaan kita, mudah-mudahan bermanfaat.